Nalazimo se na trgu, kome ne znam baš naziv, ali ono što je autentično za ovaj trg jeste radnja Louis Vuitton i cijela ova zgrada koja je, da kažem, sklop te radnje. Pretpostavljam možda da li je tu proizvodnja, da li je sve prodaja, nisam sigurna. Cijela zgrada je urađena u nekim bojama šarenim. A sve te boje na zgradu stavlja, evo, upravo ova skulptura. Tako da baš onako autentično.